ente sukoko we ewo obia enum na so ni nyina emu no ye jai eti eye fita na enibra ensoja na nede ya me ne wo kasai edie ye Anointed Palace Chapels of Openya wadano Reverend Kwaku entry before Reverend Obofour na say ye ni jata one witimi hu say ni abresa krodom because someone Ghana for keka allegations ayede eto ne so rumors are circulating de efa ne ho e wa ba fontentan eso ene wo man a wo ti emu ene ebiem nso mantam a wo ne chese mpeso aso a wodi ni djuma de wo hu ne say ada bi o den ya na ekoso aden enti dan da mesiri ni nti ana chesente su kokko na mentine na da bia mejai atifita na no nti na modi manim eba betwitwiri form mpanifo se wankasa wotiri ho ayi boni nti wo ne say ebraso adenti na da ne da nipa baako ye betwa ntro ede ato ne so ye be kansam ede ato ne so de nimu de womu de chese de wona ndwene ye de ensi ye na ye fabricate na ye keka ede ebom na ye keka de si ani na ne wo mo mbe paache nso paache na chese wo mo de aba beto aba fontentan nso se ebem na nkrofo atwe ne sra ne abasa na chese wo mo horo no eti se de ye nya akasha ye de horo adwa ye wo ne se de bi wa bre Ghana for wa bre yese wa bre ene ye Reverend Obofour say ene Reverend Obofour yese ade cha Reverend Obofour fa ha debi ohun say adan nipa ba ko no nko ade na wa ye se ne nya medwuma wo ye ana wodo wodan na dedi kire nkrofo ana na yemu ye a eye ne na do ye a wo ye ne ne nsa wotene ede emma mobrofo ne wo mo ni bie enu nti ena mafa eye ni din ye ena se ne nyoma a wo ye no se chesese bio oyejimifo enu nti ni chese bibia ensemfo bia no ebetumi afa eye na fichire ana ebusuafo ene de ye papa de eye ensem bia ba betu edwa se a adeda bio mo ka no ho nsem de bia nipa ba ko na ane bia mo na sumye so ana se bio mo ye mmoa abusuya mwengo tie Reverend Obofour nsem no emfa embrane ba de wo mu no ye de aba beso mu mo boda mana eni baba ko da bia mu twatro to so twatro mo ye mmoa na mo ni sumu ye da so Yona Obofour said there Reverend entry before a day nsem no aba betu edwa no ninja ta wa mutimu se ni abre an an say jata ni bre so sa de ni na chese ni aboa Mmoa wa nwura mu onu no monkafra because so mu a ene ejai ba bia wode wo ebefam na ebro de nsem we atudwa na chese dodo na kase adabi de ekoso ne de abere nyina ejina Manasseh the world changer eso esanse wono ene ye kofa by with allegations ni rumors are ekoso ever Reverend ye Kwaku Obofour ho ene sen mo be ka ye abusuafo nche ye bia na ye Manasseh the world changer ekotena na ba fontentan kase eso ede nsem bi ebebetu edwa ese Reverend ye Obofour ye suko anase wode ne ho aka ewura no wono Manasseh woni baby a wakwa akotem ate suppose for hwehwe no anti suppose for pen de a wo mo ehunu nkwan de wo no obekire wo mo baby a Reverend Obofour den ehwe na ema wo mo enkase wo mo osuma ne memu ano ama wo mo akohonom na wo mo ede se bi wo makocho na no ase wo mo Reverend Obofour mra station wo me mecho na no asem na ni nyina emu no Manasseh the world changer entimi ankyere mu se e bia Reverend Obofour wayese enu nti na posifo epe no ache no anase wo mo ehwehwe no enu nti enam so ama ne de ne ho aka ewura no kra nam so ma ebinum ka se e bia na so for no wo waiting se so for ma sorry 3 weeks na no nkyere se bi owadwane de asofo wo mo ko twenye mu wo mo ko atwea mountains wo mo ko hwe nyame anim enti what if say Reverend Obofour eno abi na wo ya enka no so no wo mra me kra Manasseh the world changer sa nyambia Manasseh me kwa ha enti na wo twe miense di eni mu anya de sa sorry me ye bi ni nyina mu kra mpo no Manasseh kire mu a wone ne nsore ma video call na je se nipa no wode ne ho ta ye den wode ne nsore ma so aye video call de aka ho allegations no enkonkoda wasanso de betu edwa ese ya nkasa ye mame Obofour wa kwinsiara ba ko pe wono so so abaka ne nyoma de afrifie de nti a wo kire ma na chese awari gu anasa awari gya ye ho preparation na ye mame no no nti wode nani a kire amanone a chese Reverend Obofour ekoye anka wono ene eyire wo senka wontene kire na wonhwe ni kunu na safo no ema no sani kunu no ebeba no wono so etu bata na chese awari gu no mu a enesam na no na Reverend Obofour tina se hu se aden mini pa ba ko
ena makum nipa ade echi am timoto so anadwo ade echi am so ma wo kɔ we ho ade echi am yesi ntimi nko a bone no media akwa akosi da ben ana me nko ade ana megide afri nipa ho no ma tese de bia no meye nipa bone ana se mepe bibi ade afri nipa ho no anye bia de nyame de ama me no enso mebo ana no ena nam so ama eye video e kokko share ye no ye papa ede sa ense we ebebetu edwa wo chemu se sedu anye bia Ghana fo se bi manim a ebinom moye Mmoa na mo na sumye so na madwe ehunu se wono so ye nipa ne se bio eye moja ewonimu owo abusua wo emma ewo honom wo adofo no mu a wo mte nsem we ya na chese ama wo mo yem ehhehye wo mo ama wo mo etwa adwajo ama wo mo edwen se ada bio na den kra e na ekoso enti anyem bia wo mo ka no wonsem enti aya mo nwe mo na sunye so hu se wo abusua ana wo ma wo honom a sa ensem we edidia na enkwada yi bi ekokokote a na se wo ma sukufo bi kokote a ye de be tag wo mo ewo suku mu na ye de be twetwe wo mo ye de be kansem a ense emfata be me enkwada no kra wo ma ni enka ewo suku mu adan ena chese Ghana fo mudi mani esi wo no Obofour ba kope eso agese de bia ensem we ena moka ede efa no ho na no na nam so ma Ghana fo do na eka se eye ensem no se no wo hwe na amena won take nsem no fa court an won fa court ene wo mo mbeka ne won nsem osusu se enye no kura na se no kura bia enim no ene defamation won ko na won konko si wo mo na ne wo mo fa eye lawsuit konko mom na o me chirechire mu enfa ensem a wo mo de to no so no eye prove a wo mo ewo enumum ebeboa amanidin no eho abe enya because wo mo kura mpo no wo ma bre se da bia ne da na ache se ne ho ensem edi atrentwie ewo wo manyi emu na ne da binum nso eka sem bible ne se me yemfa nto so na ma na nya ho ntinka we ni kwa so oba bonten ebe react ewo eye ho beni wo so wan kasa utiri wan ye yi boy ne enu ntin nanka yes of penye den ena na nka wonye abusuan wo hwe anamonto ye papa ebebetu ye fa allegations a ekọ no ho reactions or de baya na ese efata na etwaye ana wade nche no fabra ebetu ye comment section like videos na share on all the social media platform so media ene ekwia sikapa makram Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anada wa na me mo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati